tumutendereza Allah w'ekitiibwa oyo mwene buyinza atuleese olwaleero kuba nga tumusinza musalaatu ne asr saba Allah agiikirize. Tumusaba Yesu okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga Hajji bwabakobye ensonga y'okusoma nsonga nkulu nnyo olw'okubanga eddiini y'Obusiraamu eno egemagana na kwega. So buli lw'obaako bwe bali kusomesa oba oliawo obaako nikyopiikingawo kyakuyamba ku iddiini yo, n'olwekyo ofunanga chance ngeri yasitika okusomesa weesunanga eri yensi ng'abakulembeze balobera okusomesa kona kona mu masinzizo, era nga bakuba ati ayenda okusinza bw'omala okusinza fuluma. Bantu basinza abandi nga basinza tebakola ki tibabiidi. Ayo bw'abaawo omuntu nga ensonga emugemye teri kumusobozesa kuba mu darasa aba ne udhuru aba ne excuse, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bona bona abamalire. Olunaku lwakutaano tuyidde kusoma n'omusomo gw'olwaleero gugemagana ni hathul islam ala al-amal. Eddiini yaife eno ey'Obusiraamu ezira kintu kyetaako onaku. Aye ensonga y'olwaleero nkulu, omuntu okukoba nti Obusiraamu bwogera ki era bwakubiriza butya abantu okukola. Didukira nga twali tusomyeyo ku musomo guno wano bwembanga teerabire enuma eyo, aye olw'obukulu bwagwo kyetaaga twayidukiza Abasiraamu buli kaseera. Ate buli lwe tubona nga omize egiva mu butakola gibitiriire, tuba tuwalirizibwa okwira okwongera okuyikatiriza ensonga eyo. N'olwekyo Abasiraamu abakungaine olwaleero, eyo ni hadisi yaife ey'okukola nti mukiri bulungi nti omuntu Allah yamukola abe nga afuna amaani asinze Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kyakola muntu newakubaira amajini okutula kulwa kunsinza ye Allah tabaraka wa ta'ala. Aye ezira ajja kusobola kumusinza Allah okutula kungeriyo ebimugaira amaani okutuukiriza okusinza okwo. Fidde wano okusala salatul asri yetuvaamu. Aye tusobola kuyida wano nga tuwalire kyaigulo, tolire kyancho, tolire kyamisana, omwana eka mulwaire, ebizibu eka bingi, noba mutebenkevu muswalayi. Okutaawo ensonga y'okukola omuntu okufuna al-kasbi. Okufuna al-kasbi, kasbi kitegeeza okufuna ekintu kifuuke kikyo. Ebintu bye twetaaga mu bulamu ne mu maka gaife bingi. Twetaaga emmere y'okulya, twetaaga emmere engoye ed'okwambala, twetaaga obwidandabi, twetaaga enumba, twetaaga eitaka olijja okutebenkeza families daife. Kullu hadha kasb. Era bena kitegeeza kuyingiza. Era omuntu olina okulingamu nti mu bulamu bwange bukyambaawo biki byeningiriza al-kasb hadha. Kati Obusiraamu bwalingirira ebintu ebyo bwabitaako amateeka, amataka mangi aidifukaite eriryo, emmere eriyo mu katale, emmere eriyo mu nnimiro. Abaife bw'oba oyagaine eitooke nga oyagaine olusuku luliko eitooke ly'olukwenda nga nekyetaago kyo onaatwala butwale. Abaife singa onaayagaana eitaka kozaawo ozimba, onaaleeta buleeta emiti n'amatafali otandiike kuzimba. Obusiraamu yahuthu ala al-amal lilkasbi al-halal. Obusiraamu kyova bwavaayo
bw'atwendeza bw'atukubiriza kukola tusobole okufuna ebintu ebyo mu halaali. Kubanga watabuse mu kukola either ng'ojja kifuna hibatan nga kiraba ola akuwaire akwagaine yakuba ati nkuwaireyo omutwalo oba nkuwaire enkofiira ero oba ekanzu eno. Bihadhi tariika mu njira eyo osobola okuba nga okifuna. Oba okuba bitawriithi shar'i okuba nga olikifuna mu kusikira nabaire nzira kanzu ayi baba bwe yafiire baseeka baatya amoga w'emaali ye n'afuna ekanzu. Nabaire nzira itaka baba bwe yafiire n'afuna ku itaka lya muzeeyi. Begataba amagira ago abantu bangi bajjama bali kufunanga ebintu an tariiki alhalal alharam asif nga bali kubita mu haramu either okwiba omulina okutemula omuntu yafa olw'okuba nga alikwenda kufuna $5,000 ajja aweerera omwana we yakola emisango ebiri, musango gw'okunaga n'okwiba n'omusango gw'okwita. Abantu abandi bali kubita mu magira ag'okufera kubanga buti obwibi bulimu amagira mangi. Eri abantu abali kwambala ng'esuuti nga n'ofiisi balinado era nga oba otuuse mu ofiisi yaibwe obona yalanga bantu b'amaani aye nga ofiisi babatendeka magira ga kufera kufuna sente nga babita ku masimu babita ku kompyuta bakola batya obukodyo bw'okulwa sente ku accounts d'abantu era nga bemuwulira amawulire begatera okulanga ebintu ebyo. N'olwekyo lakad hatha al-islam ala al-amal wa raghaba fihi wa daa ilayhi. Obusiraamu bwatukubiriza ino okukola era bwakowoola buli muntu yena abenga mukozi era bwafuula ebintu byebe nabyo oba ofunye mu magira ago g'enkobye omuntu ogema omutwalo n'akuba oba okusikira omutwalo gwa babawo oba okukuwola omutwalo gwokoze nga ogukoze na ntuuyo obusiraamu bwagufuula nga n'ogusinga okuba ogwavali era n'ogusinga mu baraka. Omuntu waguze fish oba ekiro y'ennyama ng'agitoyire mu kuvuga bodaboda oba mu kusitula ebizito oba mu kutungira abantu ekyalaani, emikisa gyafuna mu kulya engege giba gya waigulu ino okusinga agiguze nga sente either badimugaire buwe oba nga adisabye. Kyokka obona nga yena onaabalire halal ku lw'okubanga bamubaire n'onaalire halal aye buli kimu kiba ku minzaani ekyona eyeekoleire n'entuuyo dde kizitowa ino okusinga omuntu afunye ebyobwereere. Obusiraamu kyova bwatukowuliriza ino bwatukowoola okuba nga tukola era bwavumirira ino ekigambo kyeweta atasawulu, ekigambo okufuula okusaba nga mulimo. Obusiraamu bwakiraba kibuyikiriza era eriyo abantu abafuula tasawulu eyo nga mirimo gyabwe. Abandi mu kibuga eyo bagaana bangi ku musigiti, abandi bepakira kuva mu disitulikiti etulaine naddala enaku dino abakyala gufuuse omuze omubi. Abantu bepakira kuva mayuge, abantu bava n'amayingo, abantu bava luuka baida mu kibuga idinda naddala kunaku n'olwajuma bajja bagumba amaduuka g'abagaiga esaawa y'okusaala baayuira ku misigiti baidi ekola nga mu gurupu eyo mulimu maama oluusi n'abaana be babiri ye mwene baba ku masigiti Habibu
n'omwana mulala ababiri abasinga ku masikidi Takwa ne ku misigidi egindi egy'omu kibuga olwo nga kunkyo basoosokola omulimu gw'okujja ku maduuka eri eyibasuubira okuba nga bageebwa sente baagufuula mulimo wa hadha al-amal ogwo omulimu guli haramu fi lisiramu kiguyikirizibwa mu idiini yaffe ey'obusiraamu okuba nga omulimu amaluka attasawur n'olwekyo obusiraamu bwatukoba akhadhu bi asbaabu lhaya obusiraamu bwafuula okukola okujja ku mulimu n'okola omulimu gwona gwona nga batujja okubona kubanga bannabbi ba Allah alayhimu ssalam namadhiji kyakuboneraku kikulu ino eriife abasigaireyo bafuluma nga bajja bakola awamu n'okuba nga n'abandi bali balinda ebyobwereere nabbi wa Allah mulamba nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayendebwa Allah khaliluhu mukwano gwe w'omunda aye yali mukozi ni bannabbi nga bwetulidde okubona insha Allahu taala. So min asbaabi ikamati lhaya mulimu ku bintu ebijja okutuyamba okwemerezaawo obulamu tetujja kuwemerezaawo nakulera ngalo nakutya amaaka nga tetufuluma aye alkhuruju lilamali okufuluma mu mayumba gaife buli omu aje abeeku ni kyeyekolera. Allah subhanahu wa ta'ala kwa Quran Suratul Mulk aya 15 baada audhu billahi minash shaitani rajim huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Katonda akoba mwiteekeryo nti huwa alladhi Katonda mwene ne yabafuulira ensi nga yakukola yabafuulira ensi nga nangu yateerawo asbaabu osobola okutambula okuva wano wajja Kampala osobola okutambula okuva wano wajja Janga osobola okola emirimu gyo nga byolikola olibitola mu itaka wansi osobola okola nga olibitola kungulu yani almuhimu yakuteerawo shatta almajalat amagira ag'endawulo nga kyayenda kuba nga tukola n'olwekyo yaleeta ekiragiro yakwata famshu fi manakibiha. Allah wamaze okubagondeza eduniya ali kutukoba ati mutambule mulebe kulera ngalo mutambule mujje mu buli nsonda da duniya eno bw'oli oti akalimu kali ggulu k'oli kusobola okola iwe nga nikosobola otakoba oti ate nze ntali eggulu ewayo atali mu kyoli najja eggulu ntya chansi bwebanga eri kaseese otakoba oti nze tiri mukonjo tusobola kuba kaseese chansi bwebanga eri koba kufuluma mu iwanga muno gye ku Kenya madama nga chansi eri mu tageti ya kasibu kubanga olina ebyongiza ebijja okuyamba ku bulamu buno Allah akubye ati famshu walamu yuhaddid Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tiyali mitinga kukoba nti abana Uganda mulina akola Uganda wonka abasoga tumikizi bafuluma busoga nti abagisu mulina kuba bugisu region la wabula famshu fi manakibiha akobye ati mutambule mu buli nsonda yansi eno mukole ki wakulu min rizqihi musobole okufuna mu riziki eyo eri mu nsi eyo bwe mutakikole mumanye nti wa ilayhi nushur ewa Allah subhanahu wa ta'ala gyetujja okola ki gyetujja okwira. N'olwekyo eiteeka lino liri kutukoba buli musiraamu yena buli muntu yena Allah akukobye la tajlis otetyama kulowooza oti riziki yo ejava mu igulu egwe oba ejava mu itaka efubutukeyo oba ejja kuva mu ibanga ogiboneraawo bil amal hatta dua eduwa tetusaba nga tusaba Allah nti ayi Allah mpa riziki
tosobola kumala kusoma duwa n'okuba kange ntyame. Wabula Allah nga bw'akubadde waj'alna likulli shay'in sababa, buli kimu Allah yakitaako ensonga. N'olwekyo bw'obanga osabye Allah nti mpa riziki, then imshi fi manakibil ard, tambula mu nsonda d'ensi eno, ye Allah akwanukule duwa ng'omaze okola asbaabu, ensonga edireeta ki? Edireeta zikyeyo. So okusinziira awo okukola iteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu abenga akola. Wa sunna nabawiyya al-mutahhara hafilan bil ahadith, ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bidwire hadithi entukuvu allati tahuthu ala al-amal wa turaghibu fihi, nga hadisi edo itukubiriza kukola na kutwendeza kukola. Abasiraamu temulina okutegeera, musiraamu oyinza okulowooza nti ekigambo okukola kyakweyendera, aye fi haqqi rijali khassa, naddala ife abasaada Allah bwe yataaku mas'uliyati riayati albayt wa idaratuhu, Allah bwe yatiika omugugu ogw'obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka, lifuuka iteeka. Era singa otyama mu nnumba yo walaba kufuluma kujja akola bidon ayi sabab au udhur, ngeze excuse nti oba oli mulwaire oba eri ensonga yona yona eyikuizibwa mu sharia, n'otyama obutyami, buli kizibu kituuka ku makaago oshayaringa omusango. Niwe kwe gusookera, tunakwana kushayaringa, niwe kwe gusookera olw'okola obugayaavu oba okuba nga togiire kutofulime kujja kukola, kubanga nga bwenkobe nti riziki tojja kuba mu idiiro owanike emikono Allah agire nti egwe bwe mu idiiro awo. Bw'omala okumusaba ofuluma, kyova obona nti tulina okumusaba buli kunkyo nga tujja ofuluma awaka nti ayi Allah ndifuluma, ya Rabbi ndikujja. Iwe mwene weesabire, tusaba abakyala baife batusabire, eduwada ibwe enungi ino. Kyova tukubiriza abamaka okuba nga mulina embeera esobozesa abantu baako okusabirako ng'olifuluma. Okuleka bale twayogerako bwe twali wano nga tukwogera ku butabanguko bw'amaka nti eri amaka agandi ng'ofuluma nga b'olijja okolerera kale nga balikola ki? Bali kukolimira. Ekyo kizibu ky'amaani ino bajjama. Tutereeza amayumba gaife tufune ku duwa eno nungi, eduwa ey'omuzayiro ono mukyala n'eduwa y'abaana. Bona bona bawanike ku mikono ng'osimbula babenga basaba Allah subhanahu wa ta'ala yojja bibeeki, yojja bibe birungi. Then bw'omala okugisaba totyama, famshu fi manakibiha, tufulume tusansaane tujje tukole. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba mu hadisi yabulima al-Mikdam an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi. Ezira muntu kereke twogeire Nabbi aliko bati ezira muntu asobola kulya mmere. Emmere eno tulya emmere nga wenkoyo tuli bangi tuyinza okulya emmere nga n'endala. Oba tugire mu restaurant for example, otya emmere neighbor senda gy'osasula either asabye busabe, iwe owaire wali ku garagi wakanika motoka oba wayokya lwigi oba wavuga bodaboda, mwakoba omukozi wa restaurant nti tulikwenda kumira mwena yabawa nga ye nagifumbya aguze ku dide muli gyasasula ayina yona Nabbi akobye kunkomerero w'okugirya mwena musemi bismillah, era mwena mwakoba nti alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana, twebaza Allah yatulisisa era n'atunwesa. Ayi kunkomerera emikisa ni baraka ni level ey'emmere okwejoga emigaso gyayo. Nabbi akoyo ati ma akala ahadun ta'aman, ekigambo kiri jeno, ezira muntu asobola kulya mmere yona yona oba oliire gy'oguzeka
oba omulire mu restaurant khat yona khairan ne bakulimba nti emmere eyo ebaire n'emikisa era nungi mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala min an yaakula min amali yadihi kusinga mmere eviire mu ntuuyo de. Amali yadihi kitegeeza nti gyakozesa emikono gye. Owumbye matafaali olw'eiggulo ogatunze bakuwa sente, okubye chapati, ovuze bodaboda, omulimu gwona kasa gwa halali kuba tuyinza obutasobola kumala emirimu gyona gyona. Saba oli wagali okusinga gw'oli bonaaniriire ali mu kanzu nnungi ino aye nga omulimu gwe kusaba nakulindirira kumuba omusinga bali. Eyo hadisi yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam timusobola kwagayaga. Emmere esobola okufaanana matooke ku matooke, nyama ku nyama, aye nze ndikwogera ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yayongerezaako yakoba ati wa inna nabiyya Allahi Daawuda alayhi salam, era nabbi wa Allah Daawuda kana yaakulu min amali yadihi, akhrajahu al-Bukhari. Wano yatolayo Daawuda yenka. Daawuda yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kubona abannabbi namadhiji min al-anbiya, tujja kusampolingako. Aye wano yaletayo Daawuda yenka yakoba ati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayituka ati Daawuda nabbi yali mukozi. Kiddiko bamwidde omulimu gwa nabbi Daawuda gwe yakolanga. Eri yagwidiwa nabbi Daawuda yali mu byuma, ayokya byuma. Haddada, ebitabo bikoba nti Haddad. Ate Haddad n'abantu abakola mu byuma, eitha okumba ekyuma oba okuba nga oli kwokya kyuma, abo bona babeeta ba Haddad. N'olwekyo nabbi wano mu hadisi yenu sallallahu alaihi wasallam yali ali kutolera basahaba yabakoba ati tiyekuba kukifaananyi ye mwene ye, so nga yena yali mukozi mujabu n'omulimu gwa nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aye ali kuleetera ekifaananyi eky'omu ku bannabbi abaamusookawo. Akoba ati mukole kubanga ezira mmere gy'ojja kulya oba sente gy'ojja akozesa eitha mu kwambaza abaana bo okuba idandaba esinga gye weekoleire. Okujja ewa imaamu mukooti imaamu nkubira omulanga nza kyakulya olw'eigulu. Singa akubira omulanga yakuwa esente edo wajja wagula emmere. Ole nga aviire eitale wano nga yekubira ekyapatide yatunda, yaje yasubula binigiina yataawe yatunda, wallahi akusinga mu maiso gani? Mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe wano oyinza obona oti n'ebirala mbona afunye ebiri ze nanfunye ebiri, oba ebiri bufaanana, aye tuli kwogera ku ekibiri munda mule nga value n'emikisa n'obusiimu bwa mwene duniya eno Allah. Okuba oti abaidi bange bona bafunye ekyokulya, aye ono akifunyeera ate ono akifunyeera, ono aba akusinze aba ayendebwa ino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga iwe. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, in hadithi yaba ku ummul mu'minina mama waife Aisha radiyallahu anha akoba ati qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nti lumu yawuli ewekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'akoba abantu be yali nabo, yabakoba ati utulubu arrizqa fi khabaya al-ard, munoone riziki walau kana fi khabaya al-ard, eriyo ebyamaguzi oba riziki gy'ojja okutoola nga yeekwese mu itaka lino kwe mutambulira. Wansi eriyo omuseno, wansi eriyo gold,
oluusi weesanga nga n'ettaka lyene eryo obiikulako eryokungulu eryomunda lirimu sente, mu itaka eryo mulimu amataffaali. N'olwekyo ye Nabbi Yakoba Aisha ng'amuwulira akati utulubu rizika, mujje mukole munoonye riziki, walawo kana min khabaya al ard, muginoonye nga niwe kiba kyetaagisaagisika nga munigitola wansi w'eitaka. وقال العلامة ابن مودود الموصلي في الاختيار، ومن يونو مكتبة كتابة الاختيار يقباتي طلب الكسب omuntu okufuluma okujja okunoonya riziki egy'okumuwaki egy'okumuwa ebyokukozesa waka. Fariida muki? Iteeka nga bw'ojja okusaala, okufuluma okujja okola iteeka. Kitegeeza nti bw'oba nga tofulumye kujja akola n'otyama waka oba omenya iteeka. Ekyo kigambo kya Allama Yakoba. Kama anna talabu lilmi farida, nga bw'obona nti n'okunoonya irimu kwona tosobola kutyama n'okuwonza tidi kusaala. Okunoonya irimu yona iteeka. Odi irimu eno erimu emiteeko. Eriyo irimu nga fardu aini, buli omu ezzaako excuse nti ate nze kasita gundi agiirya fardu aini buli mwanya n'ogyetegeerera ng'okwega okusaala, okutegeera Katonda, ebyo bizza kukoba nti kasita bale bayigi. Yabayo irimu eri waajibu nga yayiteeka okwega aye ng'eri fardu kifaya. Singa tufuna agisomye amalira abandi. Kati nga irimu tibbi, nga medicine, irimu handasa, engineering, irimu tarbiya, education, ni irimu gye tusoma wano mu gundi ed'endawulo, disciplines ed'endawulo. Tudeetaaga. Era singa community eyo nayo neetyama nti tufiida kusoma busawo, eyo community eyo nayo nabaate bafa okuwaawo bafune omusango. Aye bwetufunayo abantu abagere basoma obusawo ku lugembe kuno nga bawera 20 abasawo batumala. Eyo irimu eri awo. Teyagana irimu yakutegeera swala, yo ya buli omu. Yabayo irimu eri haramu. Kwega kusuna ndongo, kwega irogo, kwega nga nena kuli notuulya nti abantu bajja kusoma bukodyo bwa kufera mukidi nga bafuluma mu matendekero, abandi bajja na kuluya. Haji abaana bajja kuluya okwega obukodyo bw'okolaki obw'okuferera kompyuta ku masimu, era batendeke bazibu. Balina obukodyo bakoba ati banka bagiibye obuwumbi, nga bagiibye batya toidi tidi. Kama eyo kyokubonerako ekyatuuka kunze mwene, nafunayo obusente bwange nalagiriza akamotoka nga bakeeta Wish e Japan. Bwe kaatuuka odiifo tebatitubiidi, naafuna eyakanonera ye Mombasa yasaba sente. Bwe kaatuuka mwene oyo namukoba nti nambaako kankiriyalingire kibitegeera. Yayikiriza kumbe nga yeena tikiryalinga agent. Bambalira sente ng'ali kubuuza ng'ole kiryalinga agent. Bankoba esente milioni 13. N'atula sente naawe ono owange gwe neesiga. Kiryalinga agent yali ni mukwano gwe, mbwe yamukoba ati nina obuzibu bwe sente oba nina gwemanda sente, aye yankoba tasobola kwitwala ku banka
ali muhimu story yali mpanvu ino nenda kutuuka ku ekyantuukako. Saswire sente mbuze motoka mwaka mulamba mulala kitundu mandi awo Kibuli headquarters ya ID nga bakube isimu bakubiranze mwene tuli kwenda ne motoka wish number kadha yiyo nti yange bampa olunaku najja nako bamunange nti mpelekera kwana olusooka ifa abandi tojja ku police n'olusooka kyoka wandise kwere yene etwala abayizi b'emisango omusango oguliyo nga mugwiri emotoka yange yasasula omusolo nga basika sente ku akaunti y'omuntu ketayidi $13,000,000 bajja okubuliza banka olatuka ku akaunti kuzza sente abuuza banka bamufulumiza banka statement na kuliko sente dafuluma kujja kusasula musolo nga tini yadisayininga dagenda asasula omusolo ku motoka wish bla 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 ogwo n'omusango gwe nayaganda ye bajjama naye tusobola kutajja nakwaba mukwano wange nti mperekeraako njotuuka eyo nga ndi under arrest ndi musibe n'omusango n'ogwo nakola statement bawandiika n'abakubira gwe nawa sente bamukubira esimu bali bamweta Abubakari nga yali mu Mbaasa bamuwa olunaku lwabaide baganda bankoba nze dinasigala nga bw'olise kalonda kwekomere nakunumira bakolerwa nakola ki banaatuuka n'abeegayirira ekituufu bayikiriza bandeka bakoba ati bw'ataida tukunoona mwide naye oyo gwe naleeta tiyali mubi yaire mu Mbaasa twajja Ekibuli olwonze gumvire kugwize kwano oyo yena statement yagikola nga kituufu namuwa esente okukiriyalinga motoka yena yali yakiriyalinga agent kiriyalinga agent yena sitoyi endala eyo byamusika yena ng'ali Kibuli baavuga esente ezo amazima tenda kubalimba kyamala nemana biiririra tibabinkobera era tyabuuza tiidi oba bagemaani bwe banyweza sente ne badifuna ali kyenenzemu nti irimu eri haramu eyo irimu eri haramu takubanga oti ofunye obukodyo bw'okwiba obukodyo bw'okubeera oti oli ku mulimu hatha laisa biamal ogwo omulimu gw'okufera ti mulimu n'olwekyo akobya ati talabul kasib okufuluma tujje tukole faridha iteeka kama anna talabul ilmi faridha nga wobona nti okunoonya okutegeera kwona kuli kingayo mbakobye nti eriyo kuli iteeka wali annahu la yutawassal ila ikamati lfard illa bihi fakana fardan olwokubanga tasobola kutuuka ku ibaada y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala olwaku ng'omaze kukola ng'omaze kulya na kwambala na kufuna maadi ng'ogyafunisa wuzu ate era tasobola kubifuna olwaku ng'okoze n'olw'ensonga eyo faridha lino lijjanga litambula litandikira eyo osooka kukola memale walituukiriza naam لأنه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه إذا سبل kwemereza ibada ebintu bye tuvaako yesola ni ibadat edindi olwakunga omubiri gwe gulimu amaani wa quwwati badanihi ate omuntu okufuna amaani mu mubiri bilquti amala kolaki amala kulya warusul yamalizanga akuba ati ababaka bona mu byafaayo kanu yakitasibuna bafulumanga bajja bakola bafuna riziki eyabeemerezanga n'olwekyo wano omuntu abaze excuse lwaki tafuluma ajja akola wakala sallallahu alaihi wasallam nabbi akoba almuminu alqawi khairun
wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if wa fi kulli khair. Nabbi yayogera ebigambo Yakoba nga nyina basahaba yakwati bana mbakobere omwikirizo w'amaani nasinga okwendebwa eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga omunafu. Newakubaire nga n'omunafu yina ayinza okubamu kwa kalungi. Kati ow'amaani mu mubiri, ow'amaani mu byenfuna, ow'amaani aba mulungi ne wa Allah okusinga omunafu. Thumma qala alayhi salatu wassalam, yayongerako nti nabbi yamala Yakoba, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Faayo okunoonya ebinaakugasa mu mirimu gy'oli gy'okola. Wasta'in billah, omale weesigamire ku Allah. Singa okuba oti nze mbwine nga kutunga ekyalaani kiyida kumpa riziki otanoomanga. Singa ofuna ali kusomeramu Yakoba ati muna mu kulima enamba bw'oba olinawo eka y'ettaka tulima enamba gyogezeeko totyama timunooma mirimo bwe mbanga munaakola. Otawulira kuswala banambona batya kubanga ebyo nebituleetera okugwa mu haramu. Oli omuntu ajja yalingira tunasoma n'amala thanawi mathalan oba amaze university banti ya degree twayita abantu baida ku graduation kale banambona batya nga ninza ali ku bodaboda oba nga ninza ali kusiika chapati. Ekyo nekisinza okuleeta obuzibu. Ayise Uganda tosinga beeyi babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, tobasinga beeyi. Abakola emirimu nga bengi okugibalaga buli omu n'omulimu gwe yakola. Obona iwe mulimo kikoobo nanga mbutuufu wandibalire nga etikugyamu olwavali gy'olina. Allah akabye ati ista'in billah, weesigamire ku Allah subhanahu wa ta'ala kwa bismillah. Ojja otandike okola ki? Ojja otandike okukola wala ta'jaz. Otakuba nga oti nze byanema imuna laki tokola nze byanema nabivaako. Wabivaako ti ojja kola otya? Mungu naidi olw'eigulu oyida wa imaamu oba ojja wa musiraamu kukoba oti mpaayo emitwalo 2 wallahi wana buli bubi. Aya nakikukolera olwaleero, akikukolera olwaido, akikukolera ewiiki n'omwezi. Aida kwesinwa abasamba, aida kwesinwa. N'olwekyo ekisinga obulungi fuluma ojje okole ki? Ojje okole. Munabbi akubira ati wala ta'jaz, otabanga mu byanema. Abogere kigambo ekyo ti byanema. Wa in asabaka shay, singa oba ogiire mu kukola waafunayo kale kubanga Allah asobola okugererayo. Oguze katonda eŋŋaano, oguze sigiri, oguze bwito, bakuba gundi Yakoba mbu yatandikira ku chapati. Zena kanje nkole ki? Tandikira ta'jaz, gyogezeeko. Aye nga banga bwekibairewo, for example Allah ayinza ogezesa kubanga Allah agezesa. Hewa atandikawo byakola ki? Byalaba kutambula. Otakofa la takulu, otayogeranga oti law anni fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Kakoba ngoti kale singa omusaala tono singa kale singa ekigambo nkuli bakyeta law mu Luwarabu. Ebyo biza omuntu einuma bimalamu amaanyi ebigambo ng'ebyo. Kale singa tyatamu n'obusente bwange bona omusaala bwe yanimba nalina n'emitwalo gyange 10 nfumba chapati badirya. Kale base kabaka bamutugezeeko kuti ndidya empagaano bantu abandi alya n'amaziga. So nga Allah subhanahu wa ta'ala oluusi aba ali kugezesa. N'omuntu anaatambula ng'akali mu bibi ng'akayavula amala kuba ku bigwo. Aye omwana ku kigo ekisooka mukuba oti tekamumikiriza kwavula kuti anaayemerera atya? Ayavula yagwa wasimula ku itaka
wamuleka yatandika okwavula okundi paka lwayemerera n'atambula. So tutandika na kugezesa. Ne bwebanga ofuna ekizibu bafuna kwa n'ebizibu by'okulwala kumeneka, bw'ojja mu idwaliro bakwati aye eiggulo gezaako okutambula, totambula nnyo, tambula ku katono, half kilometer oyireyo eka otyama, totambula bingi, oba oli kitegeera. So ekintu ekinaavaamu omulamwa kitandika mpola, ate kisobola okubaamu agati awo ebijja okola ki ebyokusikatira. Olwekyo ebisikatira otakubanga fala tajazi, takubanga oti anze mbiviireku, eriyo kyentakoze, navuga ku boda, nakola ku kino, natunga ku kyalaani, navuga ku taxi, nze emyaka n'emyaka nze ebyokukola nabivaako. Wabivaako badeeni, n'obuvunaanyizibwa bwavaawo, kuba niwe obooza mwana niwe mwene olina okwetaako ki. Kati omuntu wokoba oti nze n'ebyokukola nabivaako, buti ate ebyokulya okweyidandaba byona ojabivaako. Nga bwe bajja kukulya otava kukola. Nabyako byati ki la ta'jaz, yongera okubanga ojja mu maiso. Naam, koboti kadara Allahu ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan. Akubate ekigambo ekyo singa kigulawo emiryango gya shaytan awo ebita, akubate wama bireke, wama bakulimbye, wama butiida ku bino ekivaamu ng'ogwa mu mirimu gya shaytan. Naam, rawahu Muslim, hadisi yabak Muslim. Wal ahamiyatu al-amal amara al-islam bil khuruj ilayhi ba'da salati al-jum'ah. Olunaku lwa juma lunaku lwa bbeeyi, era bakaire befe batusookawo tibaajanga kukola lunaku lwa juma. Era ife abakuze mbatukobanga tekiikizibwa kukola lunaku lwaki agitewe kiri. Ate olwajuma tetujja kulima, olwajuma tukola lunaku kyama ki waka. Ensomesa eyo yali yakuwa lunaku lwajuma vwali. Bakaire baife Allah abasaasiye tubeebaza, bayenda tuweine ekitiibwa olunaku lwa juma. Aye nga bwino omutuufu ali nti olunaku lwa juma tuikirizibwa okufuluma okugyokola, gyoigule weiduuka, jja ku lubimbi olime, gyovuge bodaboda ku lwa juma, gyoigule woofiisi, ya mu banka okole. Tawjihi rabbani, ekigambo kya Allah ku lunaku olwo kikoba. Allah yakoba atya mu Qur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dhar al-bay'. Allah yakola bayikiriza yabakabati abange imwe abandikiririzamu abayikiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ereyo aya neeraga nti Allah tiyalobera akola lunaku lwa juma, kubanga yakabati idha nudiya lis-salah min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Singa owulira omwazini Allahu akbar Allahu akbar ali kwazina ati swala ya juma, kyali baire kirungi ino olwazina olusooka omuntu ove mu mirimu. Olwazina olusooka wane olwazina saawa emeka mukaga kitundu, n'owulira mukaga n'ekitundu ke bazina tikya mu busiraamu kubanga okaali bize ku mulimu, kubanga ebebula nusu saawa ebabulayo kitundu kya saawa okubanga saawa tekawera nga tuyingira mu khutuba mu juma. Nolwekyo idha nudiya lis-sala, singa bazina eswala min yawmil juma ku lwa juma fas'au ila dhikrillah. Is'au
mwanguyirizeeko mutambule sa'yun okutambula yamala yakoba ati wadharul bay' muleke business kiba kitegeeza nti kabula al adhan nga bakali kwaziina business yabo akoze ki abadiikiriza so tuikirizibwa okola ku lunaku lwa juma aye singa baziina ali ku lubimbi faayo kubanga wetaaga okunaabako wetaaga okukyusa engoye ali mu iduuka kale ekiro naye nomaliza bakasitoma bali munda otewa akapande gali akalaga nti oyigayirewo omalirize bano ojo osaale kubanga eri mu musigiti bali kwetagayo kabiri eriyo hadisi eri kubiriza nti jja musaawa esooka obe mubanta abasaada asengamiya kana Allah kyavaako ati fasaawu ila dhikirillah wadharul bay' ekyo nekisinga muleke business era nga nekisinga okuba ekirungi yemuli ayi yakoba fa idha qudiyat as-salat singa eswala ewa kutuba eweire imamu asaziza eswalatu gimaze fantashiru fil ardi kabiri mufulume buyaka masjidi mujuvemu muje mukole jo ikule weiduka ila mojo ile kupikipiki jo tandika okola gundi yolwe igulo obango baile mu government bawa ila ye mu office ikakuboti eswalewe ilija pasao fantashiru fil ard yakubati wabtagu min fadlillah muje munsi munonie ebirungi ebigirimu ebya Allah subhanahu wa ta'ala wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun aywe mbamuja muterabira kwogera ku Allah na kusalira kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga ndoluna kuluno emirime emirungi egirulimu ino getulina okutaako isira okwogera ino ku Allah okubitiriza adhkar n'okubitiriza ino okusalira ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kakati bwobanga olunaku lwa juma olw'ebbeeyi Allah liyaliko tibona ajja kukola yaliko tibona ajja ku mulimu olw'obukulu bw'olunaku n'ebbeeyi yalo ayakola mufulume muje mukole ki muje mukole wanu bwe mba muyida musooke mukoleku oyikirizibwa okusooka okolako kiteeka bw'obanga omulimu gw'obona kati fulekezaapo nga bakola mu masamba oyinza okuba oti nze esamba lyenkolamu before jumamba tidda kusobola ayiwereka bw'obanga omulimu gw'ogyokola gujja ku athara gujja ku affectinga time ya juma iwe oluguyinza ofuuka haramu okola kabula aljuma aye katugeze omuntu alina iduuka wano ku street omuntu alina office omuntu alina ka grocery omuntu abo osobola ojja waigulawo wakola ebisere byenkyo bwetumala juma kabiri muireyo mukoleki so akaseera Allah ke yatulobera okola naako ma baina al adhan wa nihayat salatul juma adhan okubanga baziine n'okubanga salatul juma ekoze ki salatul juma eweire naam olibona n'okusaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala atulagira tusaddaake nga tutoola mu bye tumaze ekola akawa baada audhu billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard muweli muyambe n'abantu ayenga min tayyibati kubanga esente y'ekifere esente y'ekibi togita kubaanabo eza sadaka gyojakola mu sente kojibi n'olwekyo aleko anfiku annafaka okubanga tulikulabirira abantu baife nife okwerabirira kulya mina tayyibati ma kasabtum mu birungi ebyo bye mwafuna mu magira amatuufu wa mimma akhrajna lakum min al-ard emirimo egindi gye tukola tugikolamu ebyo ebifuluma Allah byafulumya muki mu itaka
atufulumizaamu ebyokulya kubanga Allah n'ameza bajjama nga bwe yakaba mu suratul Waqi'a yakoba ati afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ebintu byemusimba ebyo byemusiga kubanga ife tusiga kebeta okusiga otwala mpeke ya duuma ya bidandaali wasulira mu itaka hatha huwa alharth okono okusiga kati omuntu ajja yalowooza ati nze nalima ebidandaali byange era nze ninze neyemereza omwene kubanga anima n'afuna emmere tayidina mmere yemitendera gy'ebitamu. Allah yabuuza kibuuzo kirala a antum tazra'unahu bwe mba mmaze oziika mwajja mwatenduka ozuuka wankyo ng'ova mu ndolo bakufuluuta wayagana nga akaduma katandise okuvaayo a antum tazra'unahu nimwe mukikolaku am nahnu zari'un. Allah yaleeta iteekere kulaga abantu buyinza bwe n'olwensonga eyo ebyo Allah byatufulumiza mu itaka akaduma kafuluma nga kanafu nga nebwoka n'olugalo ikagwere aye shakakina al-ardha shaqqa katonda ayasa itaka eryo lyona itaka ly'amaani aye wasulayo empeke wagizika ku itaka eryo ng'obona izito aye katonda akawa obwangu yakasiza itaka kafuluma mu bunafu bwako bekamala ofuluma eno kungulu bw'okakoonako likagwa bwere aye Allah akabeezaawo katandika okuva empeke edindi muna n'omuli balimi aye nani ayinza okukoba ati nze naliwo nga tupanga empeke dalima ku kitinkiriri n'ekitinkiriri ani edya ekyavu mwidya ekitinkiriri abaganda baketa ekikongoliro n'okwepanga empeke daduuma diti empeke egi yakuwe ebyo ebiduuma bibiri munda wayo mulimu ekikongoliro Allah yapanga okwempeke buli emu nga yegemeere alibuuza antum tazra'unahu eyo mulowooza nimwe mubikola kubanga Allah wayenze osobola okwagana kikongoliro kale ekitono ino nga tikyoyagaine nga kikalukiza kuwere kantu oba okuba nga tagifulumya kuva mu itaka n'olwekyo akola ati mimma akhrajna lakum min al-ardi singa oba olimye duuma oyo liisaako abantu bo sadaakaku kubanga Allah ni mwene kumufulumya ate baba mungi otole ni zaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakobanga tunatera okumaliriza nti attajiru al-aminu as-saduq al-muslim ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada yawm al-qiyamah. Omuntu akola mu kusuubula omusuubuzi al-aminu as-saduq nga mu kusuubula kwe ebintu bibiri biti tabeerabira al-amana obwesigwa wa sidiki n'amazima kubanga ebyo nebizibu mu kusuubula bizibu ino al-amana mazibu ino kubanga bulega bulawo n'okufuna saawa eno kyetutambulira mu kyebeta al-ghish cheating omuzungu akyeta cheating lwakubanga abasuubuzi abasinga bungi saba Allah abalungamye bawa mu kyebeta amaana. Omuntu ojja wagula sukaali wako omusuubuzi oti ndikwenda kiro ba gulamu zimeka 10 yakuwa ekiro nga yagipimye ya gulamu 83 85 lwenda yasigaza gulamu 10 yakuguza sente da kiro. Obwesigwa abandi baba bwatuwa mu kusuubula nti ojja wasuubula akasawo ka sukaali akeekakira ka kiro 5 era ng'okiri ndisuubula ekiro mmeka waidde eno wapima mwavaamu 5 na 4 walaba kwebuuza oti aye 4
madivani era bila yadongeraku oba nze okuba nga nze ndikubuza hina al-amana wana wali obwesigwa kubanga bwobanga oli mwesigwa ojja kutandika okubuuza mumkin fi khalal waliwo obuzibu era nga buli ku minzaani yo kati omuntu nga amin nga mwesigwa akuba no nguze kilo 5 densuubire ninakusuubula kilo 5 ninakutunda kilo 5 eina ezaidi sobola kuva alhamdulillah kati omusuubuzi oyo nabbi amwogerere ku al-amin as-saduq oba amazima takiitinga tosobola kujja yali n'omukobo tindikwenda kilo 2.5 n'omukolo ndikwenda basmati kilo 5 kale haji basmati ninaye balafu kini basmati mwena kudino gwetuli aye nga mukidi nti abandi batabika oba ndikwenda super yakwanze nina super already no munasobone abasubuzi abali wano kubanga bino byo tutambuliramu buli lwotola kaiso n'omunyi wa musupa kabenga owaire tategeire oba ategeire tikitola omusango abandi balowooza ati alhamdulillah musadama ndowooza nti ajja kungwamu balowooza ati bwatategeire tibiwaire basebo tibiwa once wokikolera nti otoire iwe mwene ng'oli kubona ekiro 5 watabula mu kilo 2 eda super ono kaiso 1.3 ono super 1.4 waditabula wakubola oti ono super iwakikoze oleni wakuwa esente najja nalya kuba bambi ba consumers ebintu ebintu babyawula kasasi kamukawo ka super ndagulanga wa haji ekyo tikikutola ku musango omusango gukuviira kuniwa nokuba nga bagusuubula budaleeja era kusuubuza nga akobya ati ono super origino nga mwene yataamu ki kaiso wena waida wano waguza abantu nga oti super nga wena tukitegeire awozira musango ayi okitegeera al-amana bwesigwa buno bukoba muna nasuubula omutyere guno butaleeja ayi kiboneka omusada yansibiramu okuki bukaiso obutontono ayi beeyi yagwo 4 ayi bwe naguboine 90% super iwe bwokoze kikulu ino era wongere mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekoba al-bay'an bil khiyar abasuubuzi abagulana ababiri Allah yabawa chance buli okulonda either okugula oba obutagula yakuba fa in sadaka wa bayana singa omuntu omusuubuzi aikiriza yayogera amazima era yayinonola eifa ku kyamaguzi kyali kutunda yani baba sukali wakoti muna mizani yange efinimu obuzibu eri ipima kilogrammu 9 ayi ndi mtunde 35 kubanga olega atwala nga ategera ati gramu 9 nakuwa sente da kilo 0.5 nikiweta bayani fitijara Allah nabi akwati burika lahum fi bayihima obona obusubuzi bulimu emikisa yakwati wa in kadaba wa katama asinya kuba kwalimba either ali kugula oba ali kutunda ebisere ebisinga biveri ali kutunda yakweka omumogo obuli ku kintu kyali guza omuntu wali walugoye nga ifa bali mu ngoyi atanse kulimba ati ne kanzo original ne dafa yen eve Saudi atenga yajiguze ye China ere batako amaina ati dafa kati nze obojegale mnanga kero ena ye no original gitunda mitwala 2 ngompa 2 ngotwala ngo idincho original eyo kidhibu wakitimani na kuweka kitufu so nga zinyanko wati eno dafa ayo ya China nenchikukobera nenkubera bei yayo wagitwala ngo osimi eyo kibakiza buzibu so nolwecho abantu abo nabya abogere kukola mukola kwe musubuzi oba nibo bakofumba chapati nibo bawa boda boda al-amana kikulu era abandi kilemese emirimu mu industry ya boda boda
mulimu abantu abandi mutawuni eyo babagwamu nga bw'omuwa ekyoka otutwala eka okuba esimu nga likayituuka dakiika dini oba oluusi abeeko okubyera temuna saawa digiire abagenyi bali kuidayi oti ndi wale wa bodaboda aye nga agire kufunamu kaveera kalamba bwatuuka wakati w'enjira eyo tibonabona aye ndiko bebabona kuku ng'asoweremu emunwe nigano bagana naye bw'otuuka naddala abaami tuukire mu ifumbiro iwe olyagano gweyagainewo ekyo wakwala ettooke lyawulirewo nimwe mmere mugirya mukyaye nga mwagirire n'ifamire eyindi iwe nga toyidi yes eri yabasala n'obufi bw'ennyama kuba ndinze n'omukazi ng'omutumya ennyama ng'era katugeze olina mukolo wetaga kiraabe nebyendiiko ebindi bitutuukako ebindi tubiwulira mu bantu abandi era eri abantu bali ku stage ati nze otikamutuma nga bamuvaako tebakamutuma lazima avaayo n'afukire ey'ennyama yatuwegalaka isookayo muna baleeta supu yanwa ava akola atha ghish kati ebyo singa olaga oba n'obwesigwa n'amazima nabyako byeki manabiyi mujana kajja kutyamana bannabbi wasidikin n'ekifo ky'abantu abaali ab'amazima washuhada n'abantu abafiira abaali mu ntalo d'eddiini yawmal kiyama ku lunaku lw'enkomerero. Ndikusembyayo hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ekoba nti walladhi nafsi biyadihi, nabbi eno hadisi yagiyayiriramu olw'obukulu bw'ensonga gyali ajja okwogeraku akoba ati ndayira Allah oyo aganirire omwoyo gwange mu mikono gye li an ya'khudha ahadukum hablahu, ndibalayirira nti singa omukwime agema omuguwa yagema n'ejambiya fayahtatibu yajja ku lusozi oba mu kibira yawerera enku nga bw'asibisa omuguwa ogwo yawerera enku ala dhaharihi yadde eteeka ku mugongo kuno enku edo khairun lahu yaida enku edo yagitunda of course tunda nku tunda manda ebyo bityo kirungi ino okusinga min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah, okusinga bajayo omusaada Allah gwe yawa riziki min fadli fayas'aluhu yaira mukumusabiriza oluko bitakono asibye kagaali enku ava kuwerera saati ayuzike akoli kalaabo abedi matoke ge kagaali tubasekerera ate ifa abasabiriza obusabiriza kati bona nabbi sallallahu alaihi wasallam nalikoba kubombyani asinga nabbi akobya ati ono asinga omuntu alengere omugaiga yaja fayasaluhu ya musaba ataahu au manaahu, omuntu oyo kabenga akuwaire oba akwimye ozira vali kusinga musaada asindike kagaali kano najana yetundira bintu biri kagaali abo era mutabanomanga abantu abo baba balungi. Afdalul kasbi bay'un mabrur wa amalu rajuli biyadihi, okwingiza okusinga obulungi n'okutunda okw'amazima okulungi ate era n'omulimu omuntu gwakoze ku ntuuyo ye. Ngamba siibula nenda kuba kusampolinga ku mirimu gya bannabbi gye baakolanga mubenga mutegeera nabbi gundi mulimu ki gwe yakola oyireyo eka wepimepimemu wabanga nabbi oyo yakola omulimu ogwo then nze kikyendi okubanga nti amabawaka nakusabiriza. Nabbi Adamu alayhi salamu yali mulimi
nabbi yasooka n'ekitonde ekisooka ku nsi. So emirimu gyali gikaali kuba mingi, ettaka lyo lyaliwo kubanga bamutonda muki mu ttaka. Ogwo n'omulimu ogwaliwo mu kaseera ako kubanga obusuubuzi bwali tebusobola kubaawo, ng'anaaguzaanu byali kusuubula okutunga yandibaire ng'atunga ngoye ddaani. So omulimu ogwali mulembe gwe gwali gwa kulima, yali mulimi. Nabbi Nuh alayhi salaam yakola emirimu ebiri, yasuubula ate yali mubaadi. Mwidi bulungi mu Qur'an Allah yamukoba ati wasna'il fuluka bi ayunina wahyina wala tukhatibuni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Yamukoba akola eryato eryabasomosa ekyafaayo kye ne mutabani we Mukiidi. Nabbi Allah nga mulagira ati kola eryato mutambulire mwe abayikiriza, otampayira era otayogera ku bantu abo bali azaamaanya, nja kubazikiriza. So nabbi oyo yali mubaadi. Idris alayhi salam nabbi oyo yali mutunzi, khayyat, kyalaani. Abantu abandi obuna imaamu ate abawuliriza bamumina oluusi nabayita n'obuzibu kubanga imaamu ajja yatandika okukola omulimu ng'ogwo, kabiri ife beene baali kutwala kati ya imaamu efe yeene kyalaani ya rabbi alamin oba chapati oba boda. Wallahi abasinga imaamu aidaano yakwali musuule oluusi nga nidde muli kusuula oluusi akoba ati eifuusi ya imaamu eri muki obuzibu, aye ng'ali kujja n'okubakobera abassamu beebe ne bemwenda tiidi kubanga oluusi ayinza bangaza kizibu ekyo nga mwene niki mwene nga n'ekizibu. Aye lwakuba nimekubatiisa nti ate banamba nawatya nga ndi kaboda. Wallahi bw'ofunanga imaamu ayikiriza naata maamu akafo mutumuna imaamu akafo kano tundyangamu ebintu byo oba akubira mu chapati oba akaboda kano kako, otambulanga n'omusekerera aba alikola ekintu kikulu ino. Wano nabbi mulamba ti imaamu wa masjidi, nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, aye mutunzi wangoye. Ibrahim alayhi salam ni mutabani wa Ismail baali bazimbi. Ibrahim yayongera ku mulimu ogundi gwa tijaratul akmisha, yali asuubula engoye nno material eri abatunga kati nga gomosi material de basala ole yagira atunga mu lugoye kitengi mudirio. Ibrahim gwali mulimu gwe. Ate ogundi Qur'ani yekoba etya, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allah alikogera ku Ibrahim ngeye yako wa mutabani wa Ismail batandika okuzimba enumba eyo Kaaba yaki. Ibrahim kitegeeza nti yali muzimbi. Idhan olwaleero bw'ofuna omuvubuka bavubuka imwe abali wano ole bwakubita wako ng'oli kupoota, oli kuweereza kakalaayi, oli kutabula museno, bwakusekerera nga manani taidi kyaliku taidi kyakola kubanga wano olifuna kasi ate bweyega okuzimba kule kubanga omuntu bwasobola kuba poota after some time ojo obona nga atandise okuba plaster ng'atandika butusana okupanga amatafaali nga ayemerezaawo kizimbe. Abazimbi abali wano omulimu gwe muliku. Nabbi Ibrahim yali wa bbeeyi mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era akaali wa bbeeyi mu bannabbi abali ab'emikwano banfanfe ab'okumpi. Ibrahim alayhi salatu wassalam yali muzimbi. Naam, Zakariya yali mubaadi. Sulaiman ebyafaayo biraga nga nabbi Sulaiman naye asooka okukola sinaatu sabuni, naye asooka okukolera sabuni. Sabuni omwe gwe tukozesa. So bw'ofunanga abantu nga bafunye akatiba agiire mu workshop bali kumegesa akola sabuni tomusekerera. Era bw'oba ofunye
engeri gy'otalulamu chemicals ezo ne muvaamu saabuuni, kyokole saabuuni omutambuze abantu bamugula ofunemu ye bakasibuyo tiniwa abakisoseemu. Onnabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman niye yasooka okola kye beeta assaabuuni. Daawuda nga bwe mbakobye yali musaada wa byuma, kati abali wano nga mwokya byuma masha Allah omulimu gwe mulungi ino era gwali ku nabbi Daawuda, kwekera abantu madinisa, kwekera abantu ndigi, yereka akoboti ebigo ebyo bambala n'omuliro ogwo salaba amagezi ga protectinga mubiri gwo n'amaiso go, ayo omulimu gukoleki, omulimu gukolebwe era muba mulikola kirungi bassebo abali mulimu ogwo. Naam, Ismail alayhi salam yali fi Saidi. Saidi kirimu ebintu bya mirundi ebiri. Saidi kitegeeza okuyiga, ate Saidi kitegeeza okuvuba, okuloba. So sobola okumutamu byombi. Kale ndi yali muvubi, kati olwaleero omuntu oyagala abali mungeri nze sobola kusuubula mpuuta, wonawona boowuna mpuuta. Ono nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Ismail alayhi salatu wassalam yali mu mulimu ogwo. Ilyas yali ng'afulumiza abantu mu designs ku ngoye nga designinga, kale oyinza kumweta designer. N'olwekyo emirimu gyona gyakolebwa baatusookawo. Nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam nga bakazaako erya Yesu yali musawo, tabib yali musawo nga aidandaba abalwaire. Nabbi wa Allah Yusuf ye yali minisita mulamba, waziri. Ebitabo biraga nga nabbi Yusufu yali waziri. Ndikusembyayo bannabbi babiri tuje. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ra'il ghanam, emisiri gye yewangalira yali nga nasoloza embuzi z'abantu, yajja yabasuubuli, yajja kubayira. Enaku dino eriyo abakola omulimu ogwo, kyalidde Masese eyo eriyo omusaada ajja nga asoloza ente d'abantu yatwala ku itale, eigolo yadiiza, buli emu yagiiza ki ewa omuntu. Basaba okuguba mulimu. Singa oba olina obukugu mu kutambuza ente n'okujja okutwala ku itale, wafuna abantu nga munanze nawe ibiri, munanze nawe nga yo niwe edyewali ebibali oba ensozi, ente gye dirya n'amaadi, gusobola okuba omulimu wakati muna buli mwezi ente eyo mutwalo. Era eriyo abakola omulimu ogwo. Kati bw'oweza ente 20, kitegeeza nti olina mitwalo 2, kuditwala lirye essubi lya bwereere nakudiiza. Seka Faisal alina musuubuzi wa nte, manya ti musuubuzi wa nte, alina ente waka. Yampayira ati eri abavubuka ababaleetera ebisubi ebyokuliisa ente ezo, bale bitoola eyo mubibali. Abavubuka abo kyebalina okola just kusaba bene ebibanda ebyo nti mutwikirize tukole ki, tusabe kuwana essubi. Waba osobola kati osabye kabi kyona kibi, aye gwona mulimu. Oyinza okuba ng'otambuza mmere ya bisolo, ngayo ojja oleetera abantu, wabaleetera baliisa ente daabwe, baliisa enkoko daibwe. N'olwekyo omulimu tetugunooma. Nabbi Musa alayhi salam gwali mulimu gwogwo. Then akhiran wetujja osembyayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola emirimu ebiri. Bwe yali akaali kuwasa Khadija yali mulunzi yeena, ra'il ghanam fi qararil ahli Makka, abagaiga b'e Makka nga bamuga, kubanga yali nga musaada mwesigwa era nga mwana we bamwenda ino mu kulunda embuzi daibwe. N'olwekyo nga balisolokeza yali sallallahu alayhi wasallam tiyanema mulimu ogwo.
era yasolozanga embuzi edo yalitwala ku itale dalya wedimala okulya yadiziza benedo neido atyo erula atyo bali mwogwe bamala okukula nawasa Khadija yawasa Khadija nga kali kufuka nabbi sallallahu alayhi wasallam yayagana omukyala nga muki nga mukozera nga mugayiga yamwegesa obusuubuzi kyona kisoboka bana abalega n'abakali wasa bwobanga alina iddiini kubanga fadfar bidhati ddiini ndasiro nakaliga sa fadfar bidhati ddiini bw'ojja wasa otagira ku ekyo nseke ati kuba tunoonye abalina esente eddiini nekulembera aye ba advantage okufuna omuntu ng'asobola obusuubuzi yabukwegeresa mwatandikira awo bakuba ebyaleero ti byangu ndikwogera ku Khadija nabbi yakola omulimu ogwokubiri gwaki gwakusuubula yali musuubuzi n'olwekyo abo ne bannabbi n'abandi basahaba bwe tukibogereeko aye nga sitole mudiidi ba Uthman abaakobanga ati nze ndikwenda agula naikonto eyo era yagigula ng'olamukaa ndikwenda sendediti kubanga mwidi ensule yali ew'omuyahudi ensule ere nga abasiraamu bagenda Usmani aligipangikiza abasiraamu benga wanaye amaadi yatukyaluka ekiseera nga bakwati abatubitirireku yatuma abantu bakoba agimuguze Usmani yagigulira abasiraamu ensule paka saawa enda bagirambula eyo yeri so Babakari radiyallahu anhu nabbi alikubabuuza ani asaadeseko olwaleero ani akoze kino ani akoze kino ani akoze kino baletanga amuwalu maali yaibwe nti erikuyiga mu busiraamu ekole ku busiraamu n'olwekyo tube mbantu abajja okuleeta emaali mu busiraamu so ti bantu abajja okuyidako ati obusiraamu butuyambye eki imaamu waife atuyambye eki mba nabula n'ekyokulya eri abasiraamu aboogera batyo yagoba ati imaamu atuyambye eki mba nabula naki n'ekyokulya n'olwekyo bana maliriza nga mbakubiriza nga zena tyereseeyo nti tukole oba oliseeka baseeka omukozi baako nikyogema zenda bakobera nina akaduka kange kangoye ebiseera bire nakoleranga mu bizinesi y'okutunda omubisi okuleka ogwendoki aye ogwa kisubi ni kayinja bamugwidi ogwo era nkagwenda kubanga abaali bagwidi bakagumbuuza aye kyandetera obuzibu abaana abaali bankolera abairayo bakola ki bairayo mu misomo bajja kuba guliko okunoonya ebisubi okunoonya kayinja aye mu Kirinya guliko esente nagulanga amenvu ga mitwalo 3 wale masese nankeera kuncho ku maato galaga tuke esaawa 3 banguza kayinja najja nayengeka aye nga w'emitwalo 3 ajja okuwaawo nga mulimu emitwalo 8 mulimu emitwalo 7 idukira bendi kunwesa n'abairi nti awo waliwo omubisi aye keti mulimo kati yo singa onaagufuula mulimo nti nze nina mubisi guno wano n'ogutanga wano ebugembe ko abantu bagwidi guli sihi gwa bulamu gwa bya bulamu guzamu kemiko yona twakunanga nangalo tuti nze mwene aleti ebiseera byaira ndikwogera ku bintu bya myaka 2 enyuma kubanga mu corona awo watandikira okyankalana ku bizinesi eyo mbakabe Sheeka Faisal abasomesa akwano seeka emisaala gyejja mu masomero nze gye ndi kugiwera aye era alina ente awaka atolamu amata yatunda mpola mpola eriyo shehe gwe nayagaana eyo enamayingo obutufunga seeka asiika chapati yansanusa ino yakoba seeka era nalengera okusomesa ku by'omulimu gwene guno aseeka wale kusomesa abantu tibenda akola seeka nsiika chapati era bw'amala okusaaza aswiri ng'atandika kuba igula lwasinga okuddirya yakwata basinga kuddirya baigula awo yakoba ati ayo ntataganizibwamu kumanga libyawo
aye oluusi nti mu abaana bankola kibatundiramu mangali bye bantu bali kuva mu motoka bangi bali kwegolera kati kimuwamu ekikemo ky'okujja kuswala. Almuhimu baimaamu tukole, baseeka tukole, abavubuka naddala abavubuka atayimu kibagema kwino munooni ebyokukola mutalingirira kukoba nti banambona batya ng'oli kulingirira ku baba we yali haji oba yali omugayiga. Tutegeere nti wallahu yakbudh wa yabsutu, ebiseera bituuka Allah yagema ku. Muzeeyi wayinza okuba nga yali alina abantu bayigi nti maka gaali g'amaanyi olukwenda kugira ku gundi ya muzeeyi nti ife gye mulimu tetwagikolanga. Tayimu bwekyukakyuka nayo Allah adda kusinziza ku mugo oba okoze kabijaizeeyo famire eyo ebenga ekola ki ebenga ejja mu maiso. N'ebigambo ebyo nsaba Allah tugase nabyo. Ayi Allah tukusaba otuwa emirimu emirungi, tukusaba Allah otutte mu bantu abakozi, otutere baraka mu bye tukola era otuteremu omukisa, otukulaakulanye okulaakulanya amaka gaife, okulaakulanya ensi yaife. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.